1 на 1, овозможено од Golden Art. Дом, не само стан. Сега, чисто да зборнеме, верувам дека доста од вас го знаат тоа, ама ако сепак за прекарот Брена, колку што знам дека е даден во средно или основно училиште, основно школо, тренерот кошаркарски вели ти ќе бидеш Брена. И тоа е тоа. Из чиста мира човек ми е дао, moje pravo ime je Fahreta. Така. Ali na košarci su bile recimo Jela, Kata, Mira, sve kratka ta imena. Da, brzo. Kata! Da. I onda on meni, kaže, ja šta me zvati Breno? Gde si našao to tako bez veze ime? A čudno je, seriozno, nije kao nešto... Pa čudno ime. Mislim da sam ja znala da ću biti tako slavna i popularna, ja bi sebi nadelila ime, recimo Francesca. Wow! Francesca! Da, tako nešto. Jer meni su, ne znam, kad sam ja bila dete, tada su velike zvezde bile Klaudija Kardinale, Rakel Verč, Omar Sharif, da, Elizabeta Taylor. I nekako, kad kažem to, kad Sofia Loren i to, kad to izgovorim, ja tad pomislim na glamur, pomislim na neke velike zvezde, razumete? Kažete Brena. Nešto kao imperativno. Ама замислете од друга страна, денеска како лепа Франческа? Да, не. Ali je dobro. Не иде. Ne, ali je dobro. Nekako mi je, kad mi Mića Minimax dodao ovo lepa, onda nekako je... Mada ja to nikad nisam volela što su me prozvali. Значи Minimax го додаде лепа. Minimax mi dodao lepa. Да не беше Minimax, ке беше Брена. Ja bi bila samo Brena. I nekako čini mi se da bi bila zadovoljnija, jer to kad su mi dodali lepa, ja sam se toliko borila godinama da me ne zovu lepa, nekako to da skinem. Međutim, znate kako vam je ovde? Ovde kada ste, ako imate klempave uši, Dobro. i odmah svi zovu Klempo. Jel tako? Da. Mene ćoravi. Ne, nije to. To je sada... Znači, ovde čim se... Ako ti je neugodno odmah kako te zovu, onda svi krenu tako da te zovu, razumeš? Ako si, ne znam, mršav, debeo, viš debela ili ovo... I svi vide da li se ti ljutiš na to. Ja se ljutila 1-2 godine i posle toga sam shvatila da ne mogu da se borim protiv toga. Onda sam krenula da se borim da odbranim boje svog tima. Znači da pokažem šta Lepa Brena zna, ume, ko je, šta je, da nije... Znači da se napravi brend Lepa Brena da bide. Napravi brend, tako je, da. Odlično. Тоа е добра инспирација за сите жени. Tako je, da. Одлична инспирација. Мислам, успехот што сте го постигнали, тоа е баш и за гордење, и за фалење, и за инспирирање, би рекол.